kiranwe n'abantu 18 Mm. bose barakekwaho ibyaha bifitanye isano n'ikorwa ry'inzoga zitujuje ubuziranenge zagize ingaruka ku buzima bw'abaturage. Mm. Muri aya masaha RIB imaze kuberekana iri kumwe na polisi, ndetse ubu hari ikiganiro n'abanyamakuru RIB iri kugirana n'abanyamakuru kugira ngo basobanure byimbitse iki kibazo. Mu byo bamaze kubabwira bababwiye abo bantu bafatiwe ndetse naho bafatiwe? Ntabwo icyo barakiwe, ariko igaragara nuko bafatiwe mu bihe bitandukanye, kubera ko mwibuka mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo bagaragazaga abanyenganda n'abandi bakora ibi binyobwa mu buryo bwujuje ubuziranenge, bavuze yuko harimo abakozi gutare kuri iyi nshuro abantu 18 nibo bari kwerekwa, harimo abakozi 10 bo muri FDA, Rwanda FDA, mukuru wayo Pierre Bienvenu. Ntabwo twakumvaga neza. Ntabwo batatu muri Rwanda Standard Board, ikigo nacyo gishinzwe ubuziranenge, hakabamo n'aba executive 5, harimo abo tugari hakaba n'abo ku mirenge. Harimo nka executive w'umurenge wa Kansi mu karere ka Gisagara, hakaba Gasana Theophile executive w'akagari mu murenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara, hakabamo umuyobozi w'umudugudu mu murenge wa Murundi mu karere ka Karongi, hakabamo na vice perezida w'inama njyanama y'akagari ka Rutabi mu murenge wa Twumba mu karere ka Karongi, ndetse hakabamo n'ushinzwe ubukungu Sedo mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Twumba mu karere ka Karongi. Ubwo abo bose rero bafungiye ku masitasiyo ya RIB atandukanye. Muri aya masaha rero RIB na polisi bari kujyana ikiganiro n'abanyamakuru kugira ngo basobanure byimbitse ibijyanye n'ifatwa ry'aba bantu, ariko ikirimo nuko bose bakurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'ikorwa ry'inzoga zitujuje ubuziranenge. Ni kampanye, ni operation iri gukorwa hirya no hino mu gihugu. Murabizi inzoga ziri kumenwa ahantu hatandukanye, murabizi aba barimo bafashwe biganjemo n'abantu n'ubundi bari bashinzwe ubugenzuzi bw'ibi binyobwa. Bishatse kuvuga yuko ubwo mu byo bakurikiranweho harimo kuba ubugenzuzi butarakozwe neza. Ibindi rero ndumva twaza kubikurikira mu makuru yacu. Yego, uraza kwitubwira neza, ariko ugitangira kuduha iyo mibare ntabwo twakumvaga neza. Abakozi bangahe ba Rwanda FDA ndetse n'abandi barugarutseho, twongere tuyigarukeho kugira ngo abantu bayumve neza. Iyo mibare ni bose ni 18, ariko harimo hari uburyo warutubwiye imibare, ongera uyigarukeho kugira ngo abantu bayumve neza. Urakoze cyane. Nkubwiye yuko Rwanda FDA harimo abantu 10, harimo umuyobozi mukuru wayo, ndetse hakaba 3 bo muri Rwanda Standard Board RSB, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge, hakabamo n'abandi 5 mu nzego z'ibanze. Harimo umuyobozi w'umurenge wa Kansi mu karere ka Gisagara, ni umunyamabanga nshingwabikorwa. Harimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Higiro mu murenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara. Harimo umuyobozi w'umudugudu mu kagari ka Kareba mu murenge wa Murundi mu karere ka Karongi. Hakabamo vice perezida w'inama njyanama y'akagari ka Rutabi mu murenge wa Twumba mu karere ka Karongi, ndetse n'ushinzwe ubukungu n'iterambere mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Twumba mu karere ka Karongi. Reka tugushimire, mukomeze mudukurikiranire icyo kiganiro n'itangazamakuru, ubwo muraza kutubwira byinshi mu byahatangarijwe. Murakoze cyane.